au komisingai sitosh au komisinga na pomo nga na komati nga na famille mo respectueux na koko na nga sénateur qui vérifie nzof omoni ba Adolphe mote ba chila muina obino bo ganga ka ba pat aza oncle na nga propre Adolphe wana donc na makam bokanga téléphone o so na na ko titiza ta famille te ba sele mo njombe boyo kaka Francis Dibaya na sabino Francis Dibaya aza cousin na nga propre nga na tina Francis et pas nga na conseil Francis longo le pas et longo et pas équaliser nani Gino quoi Gakboredge nga Cynthia na yemi c'est côté pas wata sur la bien Junior qui la bax asa cousin na nga propre qui la bax a cousin na nga propre a longo pour na ba bêtise eleka nga ba finga mama na ngai fi mombo akelo ba mama nga ba no oba ya ba pauvre na ba matara avion te elle a déconné nga na malamu nga na fandela nga Cynthia na fandela Karine Mokonzi nga na fandela Karine na tika mwana na nga ya mukie na ndako na omese libele pona ki ko fanda kuna parce que kanga kai nga na longa makolo na kena tina o poeta ko somele eloko olia na mona ka ni Jael na mona ni le kechu na mona ni nani na benga baba oyate nga da fada ti 2h du matin témoin na nga Josepha Chako na 2h du matin témoin na nga Josepha Chako nga na beta boy na ba soka reconnaître bien fait na nga ta nga na simela Karine bilama na prison nga na similia nga na simela fi wana bilama na prison na ko sala ngoti na ko ki ko sala ya ngoti na carrière na nga na ko sala ya ngoti comment boko milier bat bokasi bo faire noyer bat na busoba na bino nga na za na ko ki pe ko sala porter parole. Il y a artiste mo songolo na za porter parole na za porter parole il va vrai quadra ngaino nga za la série mo na sala te ko fiolo midemta apesanga na ndia aisanga je peux appeler Molière c'est mon ami, j'appelle Molière pour toi. Toi tu peux pas rester à la maison parce que je connais tes potentialités. Monsieur Kofi Olomide, Bonibo petite sabat, aux la danseuse dans le quartier latin, là la journaliste évolue professionnel. Il faut pas blaguer avec les gens Chaël, je te préviens. Natala bino, bosala ba connerie na bino, bosala ba cauchemar na mwasi atembi. Na kenda na rep, na za mwasi atembi. So na za rekil, eza comme un choc na za pour la fille wana. A kenni di bosote. Pour a finga maman na ngaza homme de Dieu, aza pasteur. Maman na nga lela l'église. Alors ba na bota mana mona muninga finga nga boité. Nga Cynthia. Oyo oluba azala mwasi. Oza mwasi, olingi tembe na nga na mwasi. To soit na biso ermon bon na ba sur naturel to za ba to soit na biso ba nana ermon to soit naka ermon to benda na biso ba noela to benda na ba excuser nga po no tanga ba kombo na bango ba ya mami lela ermon ko boya mami ba conseil ermon ko boya ba Sylvie bon yebi Sylvie bon yo za ba côté là yebi Paulin grand charisme yebi oh pexanga ermon na si yebi ba moi je me suis humilié l'internet le comme nous on va faire chier binone bon ko faire ça chier ba nga ça sima artiste non tant comme on était parce que je respecte Fally moi je reste bon nga comme ça na soukate moi na kena ko diembela batute na kena ko diembela pomba ya mutu te poto malanda ya mutu po akena nga pa Fally ayebi les reconnaissants po di boniko ko faire chier dans la kota ki kuna photo na zwa eza di banda mutu memenga kuna po mutu akuta na artiste ken piano yebi nezala non la bana bino na langue que nga moi je paye mon billet $585 moi si ça je paye mon billet parce que moi je travaille avec des boss. Ma chérie, tu te trompes.